Weziwe Lindeni o sekaseka dikeledi ge a nagana ka bohloko jwa go se be le mangwalo a boitsebišo. Bohle ka gabo ba iphediša ka tšhelete ya botsofadi ya mmagwe le a kgaetšedi ya go ya bogole. Modu wa bothata jwa bona ke phošo e diregilego ge mmagwe a engwadišitše pukwana ya boitsebišo. The identity number came back wrong. Ore nomoro ya ID ya mmagwe e be re o belegwe ka 1932 e seng ngwaga wa nnete wa 1953 ke ka fao ba kgoro ya merero ya selegae ba ganneng gore e ke mmago bona. Go tloga mola mmaa ba hlokofalago bana ba reka dijo ka tšhelete ya malome ya bona ya bogole ya ka fase ga diranta tše dikete tše pedi ka kgwedi. Eupša ka nako ye nngwe yo malome wa bona o tšea dijo tšeo a di rekilego mme ba šala ba ikgonere ba kgopela thuso go kaonafatša seemo sa bona sa bophelo. We depend on my uncle's disability grant. O re o palelwa ke go hwetsa mosomo le go tšwetša dithuto tša gagwe pele le ngwana wa gagwe ga a kgone go hwetsa grant. Maitekelo a rena a go kwa maikutlo a ba kgoro ya merero ya selegae tabeng ye ga a atlega.